WCW. Can I shock you? Yes. Ni gutire mundu ngi jigathi. No Ngai. Yes. Ate ukira rosi no jigathi kwanza mudumuka. Mutumia. Asa ndongi jigathi. Mimi najiamini. Ojere ni muheju sawa. Yes. Akira ni sawa. Athekire ni sawa. Nie de okay. Me I love myself. Yes. Na nejwe Ngai wako ni anyendete muno. What else? Ndurabatara riri. Ngai ukijiganite. Yes, ndurabatara confirmation ya mundu. No. Ate ukumenya wi muthaka. Na ndirabatara opinion yeyo. Yes. Nie ni joy na ni joy Ngai ni anyenda na ni joy. Riu ni ndiyendete muno. Ndingitikira ono tangihota kwenda mundu tangienda space gaka najipenda sana hapo sasa. WCW to all the women out there. Muthoni wa Kiruba ni ahithuritie akauga gutire mundu ungi muigathi tondu endo wa Ngai ni muiganite. Ona uria atumia maragia makauga Muthoni ni ahinjite ati anga Muthoni auma wira wake no kumba thuri ene. Ucio ti undu wa kumumakia tondu ni yendete makiria na agituika kuwish atumia othe WCW na kimendera muthenya mwega. Na ndirona guku comment section mafans ake ni mamusupportete muno. Ta the pill augete baby top uko tu sawa, more love from me, I myself and my entire family. Na Kenya Brasha giria kauga Muthoni tuko hivyo, that's me. Na Kewawi Kameri augete may this courage and self love be there and forever. Na Kewini she augete same to me women, hey this is me. Na ke Grace Roberts ekirite love emojis na kauga wa Kiruba magwendete muno ni your confidence.